Rhys Williams, dwi ngwraig Kelly yn ffarmio yma. Nath ni brynu trygan fama lle adeg malw'n dwytha. Ffarm beef a defaid oedd i adeg ynny. Ers hynny, da ni wedi newid i ffarm laeth. Mae ta 185 erw lle. Mae genna ni 300 o fuchod yma yn Lloian y Gwanwyn i gyd system spring calving teip so newydd. Da ni wedi rhoi palogodro yma, 24 bob ochr. Da ni wedi rhoi ta 2000 metr o dracia i'r gwartheg gael cered i'r cua lle, a da ni wedi rhoi slurry lagoon. Dyna oedd y gwariant nathon ni, a system dŵr hefyd i'r gwartheg lle. Dwi wedi bod yn demonstration farming, Farming Connect ers ganol ha leni. Hwn di'r cyfarfod cyntaf. A heddiw, da ni'n sbiad bach i fewn i ffliwg mewn gwartheg godro. Richard Davies o gwmni Derico, swyddog maes yma yng Ngogledd Cymru. Da ni yma heddiw i trin a trafod yr hyn sydd yn bwysig mewn cynllunio adeiladau i fagu lloi. Mae'n debyg mae rhyw 4 peth, prif beth da ni eisiau gymryd i ystyried pan da ni'n meddwl am gynllunio adeilad mewn ffordd. A y peth cyntaf ydy rheoli awyr iach. Da ni eisiau digon awyr iach yn dod i mewn. Hefyd, mae eisiau'r awyr yna sydd wedi, unwaith mae'r anifel wedi anadlu arno fo, yn gallu dengid allan o'r adeilad. Felly mae hynny'n golygu bod eisiau digon o le i awyr ddod i mewn ac hefyd fynd allan drwy fel arfer yn y to. Yr ail beth ydy rheoli dŵr neu glybaniaeth sydd yn yr adeilad. Gwneud yn siŵr bod yna ddigon o dŵr glaw o bethau'n cael ei gario oddi wrth yr adeilad, bod yr landars yn gyfan a bydde felly dim dŵr yn dod i mewn i'r adeilad. A hefyd pwysig iawn, os ydych chi yn gwagu bwcedi dŵr o bethau, peidio tollti nhw ar y llawr os oes bosib, neu os ydych chi'n gwneud hynny, gwneud yn siŵr bod yna rhyw ffos bach gynnech chi i fedru cario'r dŵr allan o'r adeilad. Oherwydd y broblem mawr efo globaniaeth wrth gwrs ydy, mae o'n le delfrydol i bacteria a viruses ddatblygu a cynhyrchu, ac hefyd mae o'n dwyn lot o wres o'r adeilad. A mae lloi bach angen rhyw gymaint o wres. Y trydydd peth, mae'n debyg, ydy bod ni yn rheoli cyflymder y gwynt. Gwneud yn siŵr nad ddim drafft. Os ydych chi'n meddwl amdanoch chi adre o flaen tân, a drafft yn dod o dan drws, dyna y peth gweithau yn fedrwn ni gael i loi bach, ydy ceisio rhoi stop ar hwnnw. A mae yna ffyrdd, a fyddwn ni'n trafod ffyrdd gweddol syml, dim llawer o gost i fedru rheoli yr drafft yma. A'r peth ola mae'n debyg ydy gwneud yn siŵr bod rannu fel yn glydd. Mae angen rhyw gymaint o dymheredd a rhaid gwely da iddo fo digon o well. Dwi'n gwybod bod gwell yn ddrud, ond yr peth gweitha fedrwn ni gael i anifel ydy iddo fo fynd yn sâl. Da ni'n meddwl, mae'n debyg yn arbennig heddiw am rhywbeth ytha pneumonia. A mae ddigon o waith wedi wneud yn America ac yn Iwerddon yn edrych ar effaith hyn ar heffrod yn i'w godriad cyntaf ag ail. Ac i bob anifel sydd yn cael pneumonia unwaith, mae o'n golygu gostyngiad o rwle rhwng 3 a 500 litr yn y godriad nesaf. So mae'n bwysig bod ni'n ceisio gwneud bob peth fedrwn ni i leihau y problemau yma. A'r newyddion da ydy wrth gwrs, os da ni yn sticio at yr egwyddorion yma, mae posib lleihau y broblem a gobeithio, mwy na heb, fedrwn ni'n gwneud i ffwrdd o fo, ond mi fedrwn ni ostwng y broblem yn sylweddol. I'm Heather Stevenson. I work for SAC Veterinary Services. I'm based in the veterinary laboratory in Dumfries. So part of my job is doing post-mortems, but also the local vet practices send in dung and blood samples, and we do analysis on those, and then they report the results back out. And today I'm going to be speaking about liver fluke. This summer's not been as favourable for the liver fluke as last summer was, because it's been a drier summer. The part of the fluke life cycle that happens in the field relies on it being wet, because the liver fluke, when it hatches from the egg, needs a film of water to swim to find a mud snail
It spends part of its life in the mud snail, and then again it swims out again and then sticks itself onto a blade of grass or any type of vegetation and forms a cyst. And these cysts, most of those, the highest numbers of those are found in the autumn time, sort of September, October, and the livestock come along and eat the grass, and they take the cysts in at the same time, and that's how they get infected. Well, if you have no mud snails on your farm, then you will have no liver fluke. But unfortunately, an awful lot of farms have snail habitats there. They're often the wettest and the boggiest bits of the farm, so parts of the farms with rushes, any parts of the farm that might flood, edges of ditches, springs, these sorts of places, and that's the parts that the mud snails like to live in most of all. So if you've got bits that you can fence off or can drain, or if you can avoid those wettest bits of the farm in autumn time, then you'll reduce the chance of livestock becoming infected. You could actually say that because it's a New Zealand system, they'll have a longer grazing period, so the more time they're out at grass and the more access then they will have to liver fluke cysts if they are there. For a dairy herd, you've got to think about both parts of the life cycle. You've got to think about the part of the life cycle that happens in the field, but also the part that happens in the animal. Often for dairy cattle, you're not looking at the same problems as you see in sheep farms, where you could have sudden deaths. More often in dairy cattle it's more long-term chronic disease or subclinical diseases, perhaps loss of yield, where you could have problems in your young stock if they are taking in a lot of fluke. You're not going to be able to eradicate liver fluke because, as well as being in the livestock, it's carried by wildlife as well.